mengganjal perut di sini ya. Tekok sudah lama. Pikir aja kalau masuk ini Mashed potato 1, bomber rice 1. Wah, bomber rice kosong. Nasi mie padang 1. dengan mashed potato juga Hah? Mashed potato juga kosong. habis. Kentang goreng. Oh, kentang 1. Kentang 1, nasi 1. Terus apa ayam? Yang ayam isi 61. Yang rasa apa? Mexican cheese. Yuk. Padang yang biasa dia. Apa padang yang ada? Sausnya. Barbecue buffalo, Mau apa? Buffalo? pepper. Buffalo. Yang pedis apa? Buffalo pepper. Yang isi berapa? 6. Isi 6. Level 3. Buffalo. Buffalo isi 6, level 3. Thank you. Okay, let's try. She's hungry. Lihat dia menyukainya. Ini ada wing dan apa ini, drum. Yeah, let's take the wings. Wing. Kita makan nasi ya. Kalau lapar itu harus nasi. Best chicken wing in town. Rating 5 star. Pasti nih. 10 out of 10. Lanjut makan. Oke. Paus kejunya mantap. Dia lanjut. Wah, lihat ahlinya makan ayam. Habis. Wih, ini mantap ya. Best chicken wings in town. Juara. Beli ya.